Ebusafo na ye chacha wo bibiara esanso e mahwefo etiefo adofo Ghana nyina ye mo bibiara akwaba ede eba Attention TV as your most inspirational YouTube channel. Ebusafo wonse ma bepiem e wa asabre na ebra me di trending stories ensema ekokoso e wo oman Ghana me de ba beso ma wo so mu ne eko ene ne eba e wo oman Ghana mese wo se ene yi me represent me ankasa mame ekua entu ene okodi dwumaso bi o bi mitimi ankasa na metina enfemamu ede amano so wonya subscribe ya so bon homodene na subscribe ne kama enfa emai ebusafo ebra yense wo brane bonra enensem na ye wo ede emam no ebusafo na yedaso ye wo lewin ene akwenhia ene nsem ekokoso no yedaso wo sa ensem ne mu a na ebusafo ye kopiemo e wo RTV ensem twofo etena ase ebra wo motwetwe nkomo anaso wo mo digress wo mo diagnose ensem a esi ya over the weekend efa lewin akwenhia konya ye no ho na ebra wo motie dwena abrante bia ne din eye Sean Paul abrante agidin eyepa e wo senetwa adwumu no mu enya asemketo na ne nkasa ye mu no na ototo bi edi amane ya papa Stephen Adom Kyei enya asemketo no bi bisa adenti ana alewen sensem ye de kwakofore ya papa Stephen Adom Kyei a ye tense ebere akwenhia ne siwie ye no ya papa Stephen Adom Kyei ade betu dwa se empaibo a wo boye ene ono na doma ewo no so ene abofo mudi ne hye ena anam so ama asave lewin free akwenhia ne mu a wentimi antona nanom ewo ense de sene obonefo ne susu senka embra no we ana Sean Paul buofo watoto bi ade amane ya papa Stephen Adom Kyei a ene lewin anya senketo se wa doma na se wonwo sa na wo bofo etimi asave lewin na akoda keto ye 3-year-old boy oye innocent na atenti ana wa doma na entimi ansave sa akoda no ye kwene kotie ensema Sean Paul ode tu dwane bi na yamra ma hunu se enye sofo bia na je lewin ne mum sensa na bonyi di ye share car ni mu no akonto ablante ye ne kire se omu hu se speed bi ba eno mu yifa ho some na yifa ho according to story no yeah omu yifa okay very good pa nti se sensa timi ji obi na obi a ne ka ne sensa nim na pan na akwa na wu a na se sofo wo so na oje no a ba dwimba bia be hu se da bi ayen kontompusem ebi se we sofo a we sofo ma nipa nyina da titiri nkoda sofo ba oh no se Adom Kyei na mi ken to ne kansa asasem no Yesu Kristo ba na oje nkoda nka mapanyi ni kura mu go na odi nchinda ne kan kwano ma ne nchen o abante na so wo kan no mamu na no ensi bone because ultimate gina interview say wo kagulere so da because nkomi abuwa no ono nya etu anamo nti watimi nwani nka sese wo so papa na eco speed obi a wo so police for na ye ho yi wasa ba dia kasa say police for no emfa wo de na emu atan na na we kojo videos bebre ho no mo a otimi kasa ni betia so enti video what ku said your engine be see asu no ba kwa oti asofo so ye na kama ne ko akiri ni na ho manka seka said the this is say ni is say ye no senye spirit me na si bo mu a enke be say sa da ye mpa ne ko Ghana ha me se wo ye nsoroma ni kwa me miti ha yi se me no obi nya ansem e ye nya nkofo ka bia ma me mamu ka bi ma me so di fo enke bi ma me mpa me di fo but Ghana person no so be ye ensoroma e di se e be china tum oh onse sa ni e jari court or star onya ne nine ana capital ni suja ne nine ana star no amachi wonna ni enya sa ni enye tolerance ikan jagwa mbajo kan yeah tolerance also kind of ni spokesman abasone say oh bawo kasa no spokesman one fa spiritual assembly mam say we die nkofu na hye tia lewin wo se eye overspeed and the buy me bona baso ho okay na wo mo title say living money is go to down you go to top and wakuma kwa no ni nyina e brainwash nyansa bia ni sanse nsem no guys wo se o kan ko bia kire yen say die ye free ensuo ma wo no e ye nsuo ye hu ma wo no e hu na honam ni su ye honam ni o ye hu enye ye kasi bube
se papa ne kasa no se lewe na de bo ndie no lewe man je so se o de bo se e fa de yan sensa yemfa de se yemfa de nya apostifo de na na e be fa da so mo nyamba obe ko to a na so kasa wo de ni kura nya de wo ba no yin sei na ni kura so kan de so e wo ba yi so ba so duabo obi a ka sembia ne de but judge ni jedu se akoya tituo ye de o hwe oboa ye be bona paso no oboa papa na ate no me e bela mi bu ate no si o because tibi nante ye fa ne sanka ya sanka ne nan o tibi na no si o ana lewe to so wo ko ye o che so ni yo papa no o che ya ni se Saudi ka bo ka mu amasa me bia me bi e bia le mi wante na se wo timi di mo ya tawo ha akọ premier no na se se was nyankopọ me da se wa yima firi mu it means uhu me ka bubefu se me na me ba no anka me se do bi ka ebia so anu wa ante se bi akora na eno no ho ba nyankopọ yiwa firi mu na wo kana ade achi enti wante eno so your point ni nyina so me so papa Adom Kyei on na de ba Sean Paul of course so na mti ha no no de Adom Kyei di obedi wona odi ka se Adom ya ni ayi afiri mu wo bu bawo ana onu se ba bu kwan ni se so obi akum obi na se ye ne mfom so a e wo se ye gi ye twena so e ma busua no to omo e wo to no ni wo Quran say wa ma yakutulu mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannama and say o jahannama mu because say to be na of course go be a kind of person mu betu ni fusa o ka tue nyero wa yina firim wo na firim wo aka say wo na no bako mi say me pese obi wu be ka owu asam because me owu inevitable obia be so bia na me ka inevitable o kan won what else I didn't they me can say maka tui kan tui say obia ka me kan bro tui so na o ma yakutulu owu ankasa no because say ye ka owu wasem bebre because be any idea oka ho asem bebre obewu ana no dabi na den kasa nyi kwa so bia chirichirim na me ka no chirichirim ma enye just what you say I think no me Messi de o unra no suro nso ne sa ebucha for sa pepepe anete ha na me de ensem nyina ebesi e de amomia me de ensem ibro me din ara MJ Cup 90 makram